Qala sahluko 4 verse number 11. Diliseleni ukuphila nokuthula. Nikaphele lokuconzelelani. Nitisebentele nine ngetandlateni. Njengobe sanitshela. Paula uyana nabazalwane ngokuthi ngulona loyo mzalwane akafunze alingise student noma umfundi lo disciplined lokwathi uhlala whether ekoneni noma edeskini lakhe anake tifundo takhe angabi talkative no inquisitive abe focused so that adokhona ukuthi aphase. Ekukholweni kumele siqaphele ukuthi mase sifikile singabi njenganama student lathanda kubanga umsindo nekujoka nekudlalisa badisturbe abantu. Kunebantu longakhona ukuthi udadishe eklasini kungabo ugcina bese uthola uthi ngathi quiet time. Kunebantu nje bemsindo bathanda kwenda umsindo nesikhathi lengabe unaka kwakhe labanye mase advisor sine kusefunda yathi ngekasuka lekhona lakhe ayibona umsindo lapha bayehla nje beyinyuka la eklasini. Kunebantu abathanda kwehle kwenyuka eklasini bathanda umsindo. Even others are quiet, they're busy, you know, but they're busy studying. No, yena uyenyuka so usukile nasenzaweni yakhe so usukile uthi ke Paul mlona loyo akabe njengemfundi lo tawuhlala edeskini lakhe anake lokuqonzane naye Lord. Labanye baphunyukelwa ngemali wathi kanjalo they are easily distracted bathanda kungenela tinto letingabathini letingabafundi. Amen. And they end up being disturbed and losing what? And fail. Yes, Lord. Paul the other day uthi kwaseKorinte ngulona loyo akahlale lubitweni lwakhe lapitelwe kulo